Kumustang Chinese New Year ka Madam Lag? Dagang pangrasyang naabot. Kanunay lang ta manghinaot. So siya gid sa ta sa atong mga kaisunan, ubay-ubay man ni silang nihangyo nato, ato lang ni silang basawag binagsa kay dili nato madag sa ulo. So unahan nato si Mary Ardin Bistal, te shout out nimo diha. Sunod si Ana Marie Piñaranda, ato ni classmates sa elementary, usas mga pinakakusgang manager sa Motor Ace, shout out diha niya tanan. Sunod si Jonofe Caribias, te shout out nimo diha. Sunod si Concepcion Andong, Lods, shoutout ni mo diya, gikan sa Dubai nga to sa Mongita. Sunod si John Paul Inuho, dong shoutout ni mo diya, ato ni kadula sa Unog Soccer. Usa po nis mga pinakabanggita mo sayo sa Mongita. Sunod si Willard Albiar, boss, shoutout ni mo diya, boss, o regards lang kong Ma'am Fatima. Sunod si Girly Palitok Inulpe, Ma'am Girl, shoutout ni mo diya. So, karon mga kabandablang atong pangutana mo kini. Unsay buot pasabot sa pasumbingay nga nanginhas og taob? Kani ato lang tao ni og daghan ba ni siya makuha kay nanginhas og taob. So akong usbon nanginhas og taob. So hangyo lang ko, comment lang gyapon ta sa ubos og ato ipaambit gamay ni atong post sa atong mga kaigsuonan. Gamay pa lang no, kung na may isig ka tawo mo bira nimo pa ilalom, ayaw ka balaka, gapasabot lang na naka sa ibabaw sa ilaha. Daghang salamat kag Madam Lag. God bless natong tanan. Padayon ta sa kinabuhi.